Druga runda će biti oko 13 sati, dakle ako sad uspijete zgrabiti svoje mjesto imat ćete priliku opet malo kasnije. Kad bude pauza, dakle iza 13 dok je ovdje Sexy Car Wash, još nekoliko naših vozača će zaći na stadu provodati ekipu. Dakle evo sad upravo u ovom trenutku 25 najbržih konjica da je to već ta grupa koja se skupila tamo na šanku. 25 dakle ulaznice za 3 trake koji kreće za kojih 10 po 15 minuta, a druga runda ponavljamo negdje oko 13 sati kreće na koliko
Mislim da ovo bio definitivno njegova najbolji krug, a suci dalje nisu impresionirani, ali vidjet ćemo sada koliko će to biti bodova ovdje. Za njega dakle nije uspio na Clash Drift Challenge, međutim danas ovdje na ovom velikom finalnom eventu od njega očekujemo stvarno jako puno.